8 apa jawabannya? Nomor 8. Euy. Cari. Cara orang tahu tadi. Nomor 8 teh jawabannya C. Penting. Ya ya lu depan nih Bapak. Apa tulan nih? Perlu. Ya, halo. Waalaikumsalam. Kenapa, Pak? Oh, lagi kerpok. Oh, ya. Sebentar lagi, Pak. Oh, ya udah oke. Ya, waalaikumsalam. Ini di Tita Bali, ku Bapak. Ya, terus Kayak acara. terus balik we. Terus lah balik we heula. Oke, isukan kan bisa dilanjutkan deui ya mah. Ya, Tangga satu balik tetep. ya. Yo. Beruntung ya. Yo. Jalan. Yo. Pen balik mal. Jam 5 euy. Ayo ah. Balik kan. Ayo pusing di tangan. Bro. Yo we deui we isukan. Ayo tak. Woi, Nah. Kenapa jangan menengok kosan gitu? Tolongan api. Baturan api. Baturan mana? Boleh. Mana, Jam? Itu. Nah, pas saya marah deh. Baturan babaturan di situ. Mau dia baik. Buru-buru ke situ. Apa? Buru. duit. Ya ulah kitu carana. Karunya anak batur ya di goblogan. Maya tuh culun iya tah mah. Ya ulah kitu atuh. Oh, iya mah tempat ulin urang, ah. Maya teh izin. Emang ieu wilayah maneh? Ulah iya. Nu boga maneh lain. Heeh. Yang geus ayeuna mah kumaha carana so? Arek kumaha? Duit. Gawe. Bung aing mah duit aing mah. Ya udah diuk. Sok minta maaf we, ini mah damai lah we. Kurang bere duit lah, tapi maafan heula kumaha. Geus lah hayu ah. Sok maafan heula. Tapi carana. Belanya. Tuh. Ya ulah kitu deui. Nya mah. Mangkat. Ya anjing kopi ya. Apa sabungkus mah. Terima.